Olungaliyo ke lifike olwangakusasa. Fika usuku langakusasa siphethe ikhaftini zethu sesiyakhona emayini. Athi sine-induction ngithi ngayizolo. Namhlanje ke kuthiwa sesiyoqala. Hayi. Nangempela futhi masingena futhi kube lo home insizwa masifika ebhasini. Kanjani la? Ezinye ifike ifikisana. Sithi siyaya le. Hayi nangempela lihamba ibhasi lifike emayini bese thina nathi siyaqoka ke manje because babekade besinikezile i-uniform ngayizolo. Hayi sifike ke nathi sigqoke i-uniform yethu ke manje ke. Masifika sigqoka i-uniform yethu ngalelo langa nama-boots konke ngoba sasiqalile no size. Bese siyehlise bese siyama lapha kumabhalana. Mase behlila abantu cishe nje after boma 20 minutes sebehlila abantu bangena emgodini bese siyehla ke asihlisa sise e-office lika mine captain. Okay masifika ke la lokho nje ama office ke aselokho nje nasemayini especially la for laba be underground because le manje sasibuyo sina kwakuyi-shaft i-shaft la khona fike kumbiwe kushone phansi bese kuyamayinwa ke kulokhu nje kuhambe kusabalaleke ngentaba noma khona lapho uyabo. So kunama office ke lika mine captain office liseduzane nomnyango womgodi yabo. Okay then icontainer enkulu kunelika captain bese kuba nelibhaliwe shift boss yabo. Lelinye ibhalwe mine captain kune workshop lapha phansi bese kuba enye indawo ilokhu nje ibhalwe lamp room la hlala khona ama light yabo. La hlala khona ama light ama rescue pack lezinto lezi zokuthi bawungena emayini. And then kunenye futhi container ye-stores la kulandwa khona izinto ke la uthola ukuthi izinto zemayini eyisebenza ngaphakathi emayini. Sort of storage. Then siyafika ke umabhalane kuyehla ke nathi ke uyafika ke shuthi basifika lapha e-officeini lika mine captain kwakunabelungu abaningi shuthi ama-shift boss lawo ngapha le officeini ngapha ngekho umuntu. Ama-shift boss lawo aye lapha ekhuluma no-captain shuthi babeshaya ilokhu nje i-meeting ya before kuqala i-shift. Then sifike silindeke la ngaphandle. And mina phela nebhande angikwazi ukulifasa kahle. Maye ngibona umabhalane angilungisa ibhande lami azame ukulikhwexela angifase kahle. Azame nokungibhorela ngilokhu nje. Lize lingifase libe right. Yimi umfana omlungu kube lo baba lo. Masifika lapha bese baphume kolokhu nje ama-shift boss lawa e-office lawo aphinda aqhubeke ne-meeting yabo. Bese yaphuma uCaptain. Captain ke kwakungumunye umlungu ke igama lakhe babiza ngosithwathwa. Kwakumlungu omude ibhune elide. Linemhlathi eqinile wona bona imhlathi kalokhunja kaDolph ngikhumbula uDolph Loyela noVan Damme kule film yabo le Universal Soldier. Inemhlathi eqinile njengaleyo mude naye mude. Insizwe khona enkulende yabo. Asisisidudla ondlekile. Lokhunja aphume yasabona hayi yebo sifuna kanjani hayi siyaphila. Okay hayi bese ekhuluma isibhunu ke nolokhunja nomabhalana asho umabhalana ukuthi hayi ke hayi ubani asethuleka sethula ngeAfrikaans. Bese ethi okay wena nika mina lo few minutes nazobuya lapha ka wena yima khona la. Okay hayi no hayisimeke lapha. Bese ethi niyamuza umlungu madoda. Umlungu uthi manini la uzoya emgodini in 20 or 30 minutes then uzohamba nani. Okay hayi bese sithi nice yes. Bese ethi ziplo lo muntu kaloshinani. Bese uzula phamisa yimi oshinani. Okay ayisibuke okay wena akhombe mina ngithi hayi mina nami isilo angakasazi kahle lo isifana ngalo but ngizama ukusho ngesilungu ukuthi hayi mina
ngindodana kaSimelane ngilethela uthiwe umani captain ufuna ukungiqasha athi okay hayi mina yazi wena yazi lo ndaba ka wena akhulume naye ngesibhunu lo mfana omlungu okay hayi ube right athi umabhalane okay madoda ke salani la umani captain uzohamba nani bese usuke besethi uLokhunja umani captain akasithathe asise lapha elomroom sigqoka amalight hayi asithathe umabhalana sisekhona ayisigqoka amalambu bese siyabuya siyamlinda hayi bese umani captain emva kwesikhashanyana nje naye qhamuke nensimbi yakhe ende engaka yokudondolozela phethe lensimbi yakhe le afika ngene lamroom athathe ilambu lakhe naye futhi umani captain ufaka lo makarabha hayi lo umpheme kanje ufaka lo makarabha ume kanje yabo umuntu wesibili engibona efake lo makarabha futhi makarabha njengoba uhlukile lapha emayini ababaningi abawufakayo so ngisafuna ukwazi ukuthi abantu abanjani abasuke befaka lo makarabha hayi nangempela umani captain angeneke bese ke athatha amalamba akhe bese ethi sambeni ayisihambe masihamba singena nje eLokhunjeni siqala ungena la emgodini sihlangane nalo baba lo bavilakazi lo oyinduna kaMani captain afika ambingelele Sam igama lo baba kwakuSam V babembiza ngoSam V Sam athi uLokhunja athi lo baba lona ya captain bese ethi kwenzekalani kuyalunga konke kuyalunga okay uma uCaptain sesithathe sengena nathi singene sihambe noCaptain isikhathi eside lokho uhambe yabuka sifike le phambili masifika le phambili sifika thina kade kudonswa ibhandi bese lidonswa ekseni lidonswa bese lidonswa ile shift le esuke ekade ingene ebusuku yabo lidonswa ibhandi lidonswa le shift esuke ekade ingene ebusuku bese kuthi mabefika ekseni ubavilakazi nensimu yakhe yebhandi bona bafike balungiseke indaba yebhande uthola ukuthi lihamba kahle nalichithi namalahle into enjalo then mase sifika ke thina sihamba noLokhunja noCaptain sifika siyamfica lo baba lo vilakazi le phambili sesihamba ibanga yabo sesihamba ibanga impela nje mhlawumbe almost a kilometer hayi almost a kilometer kwakungabe kude kangako ake ngithi nje mhlawumbe half a kilometer half a kilometer because imine zinangayishiya isivuleke kakhulu but ngalesa sikhathi engakavuleki kangako ngoba kwakusangenwa kudliwa kungena amabhobokelana lokukhanjwa kanje yabona kubuye kanje kwakuyinto kanjalo kusashiwa ama stick side amaningi hayi sihambe ke sifike ke le lokhu ngiyabuka manje ngiyabuka siyabuya ingqondo yami nazi into engangiyibona kudala lezi ehlonywe phezulu lapha zeLokhunja leyo nto lokwakwa roof bolt ngolimi ke kubizwa nge-roof board yabo thina ke ngolimi ke lasemayini kubizwa nge-roof board kodwa nge-English ama-roof bolt lezi zinto lezi ezibamba amatshe phezulu zisupporta itafula ibizwa ngetafula le ndawo lelitshe eliphezulu ibizwa ngetafula so ke umunye ngamangala ukuthi itafula kanjani ukuphezulu kodwa nje kubizwa ngetafula mase ukhuluma ngetafula eLokhunjeni emayini ukukhuluma ngeroof yabo so ke ayike singeneke masingena ke ngiyabuka ke yonke into bese siyafika ke masidlula futhi sidlule eLokhunjeni sidlule omunye usisi nje omkhulu esikojini isikobho elahlangana khona amabhandi uthola ukuthi elinye mhlambe linye libuya kanje yabona so la hlangana khona ke esuke echithelana kanje fanele kube nomuntu lapho operator leyo ndawo ibizwa ngesikobho masifika kulosisi hayi nangempela aLokhunja lo sisi afike umani captain abuke ukuthi yonke into ihamba kahle yini abingelelo sisi
angasibingelelo sisi bese sisi yasibuza ukuthi ningobani ayisichaze oh nomfana kaSibelane ya oh wena uba ubani asho hayi ngubabani oh wena mfana hayi umfana kabani okay hayi manje asibuze nenizokwenza muphi umsebenzi athi lokhunja ubaba lesihamba na hayi mina ishinana aphinde futhi ababuza ukuthi uyasazi ishinana athi hayi ngiyasazi oh ngizokwenza ibhande oh okay hayi kusho sisonke futhi ngibuka ukuthi mayithi sisonke asho ukuthi kusho ngizosebenza naye okay hayi no ngithali sesihambe athi umakapteni asihambeni hayi sihambe siqhubeka nomgodi ke mase sijikile ikhona masifika le phambili ngiyabona amaletha amaningi lapha kunamaletha amaningi ayakhaya but ngisabuka siqamama nje njengoba nangesikhathi siza kulesikopo uyabona amaletha amaningi ekhaya but usungaboni ukuthi yini uzobona sofika ukuthi oyisikopo o mangiya lapha ngitshela ukuthi futhi mhlawumbe ayisinye isikopo masifika hayi akusafani isikopho lesi asisafani nalesi ya so nasinenye into engathi yitshe yabona uyobona emakhanda umgwaqo kunalento le egxobayo lapha enesonde elikhulu ngaphambili lento lena ke nawo lo mshini lona okhona ke lapha unaleyo nto ngaphambili leyo nto le ibizwa ngengwenya iyona ehlafaza amatshe inento enye into engathi ngamazinyo itshe malingena lapha noma ilahle liyisangana lelikhulu ifike ilifahla ziphume seli in small particles yabo. So masifika ke laphana ke sifika ke khona lo baba ke lo ubaba Vilakazi afika athi ubaba Vilakazi akhulume nokapteni bese ethi lokhunja ubaba Vilakazi futhi atshela ukapteni bakhuluma isifana kaloko ke nokapteni ya kuyashoda la ngaphakathi kushoda ilokhunja kushoda umjomboli oh lo jomboli na shoda ya bani yena lo azikho achaze ukuthi ubani okay bese athi okay mina phethe lo ndoda lo mina thatha wena ntina hamba bona ukuthi lo ndoda yena yazi shina no yena ayazi oh okay ayi nangempela ke bese ethi ulokhunja ke ubavilazi ambuze masembuzo kwesibili ke sesilanga phakathi hey wendoda lo msebenzi uyawazi uma captain kusebhizi lokho yabuka engwenyeni ukuthi khamba kanjani athi okay athi aka prepare ukuthi wendoda lena ahambe nayo ngena ngaphakathi lokwenye sectionini baye test abajomboli ke lapha kwethi mine bebe testwa umine captain uyena bekuphasisa ukuthi ungasebenza yabo bekuza induna yesayidi kube khona induna le undunankulu ngikhuluma ngayo babuvi induna yesayidi ngikhuluma induna yesection la nisuke nikhona bese kuzoba uyu captain ophasisayo chief boss ayiphawuli umlungu welokhunja wesayidi akaphawuli abantu abebephasisa amalokhunja abajomboli noma abantu ababambishinana bekuba umine captain kule yethi mayini angazi kwezinye imayini mhlawumbe kwenziwa ngenye indlela but nje kule yethu because le yethi imayini njengoba ngisho ngithi ngisebenze emayini mina ngaboma 2009 but imayini yethu beyi-operate njengemayini zama-90s ngiyokuchaza ke lokho ukuthi ngikusho ngani beyi-operate njengemayini zama-90s even machinery wise bebesebenza ngendlela yama-90s where abasebenzisa ama-CM ngoba omunye umuntu uma ungamtshela ngokuthi yini ukujombola usebenza emayini akakwazi ukujombola yini ishina nakasazi yabo ikhulukhatha uyayazi yini mhlawumbe uyayazi nganoma uyasebenza la kusebenza khona i-CM i-roof bolt obvious uzoyazi but uthola ukuthi futhi kwabaye kunemishini uthola ukuthi iyayimbela abantu abasebenza lezi mayini lezi sezidevelop njengapha kuMpumalanga uthola ukuthi imayini ilokhunja yakhona iyayisupportela itafula iyayimbela futhi amalahla kwesinye isikhathi futhi iyayilayishela ukusa elokhunjeni ukusa engwenyeni ukuthi ifake ebhandeni so kanti limit besebenza kuyo behlukene khona abambayo khona abashisayo khona cause yonke into yakhona isikhathi esiningi yenziwa ngalendlela le yakudala le yama-90s yabo so ke bese ke aphinda ambuze ke lo baba ishino uyasazi ya hayi ngiyasazi hayi bese ke yabuya ke lo baba hayi bese ethi ke ubavi athi okay wena ke mfana kaSibelane namafoshela nawe nomfana omlungu namafoshela nizohlaba udaka lolo la ngaphansi nilibuyisela ninkline yonke le ndawo le lathi bekudonswa khona ibhande
ifoshela lakhona lingakanani ifoshela lakhona wendoda ilafoshela uyayibona ifan lenkulu leyo amafeni amakhulu abadayisa ngamandiya ngathi uyayibona ukuthi i-round kangakanani ifoshela lakhona lime ngathi ke ileyo nto ke le yefan yabo so uyahlaba la ngaphansi hayi mawuhlaba baba yabona ukuthi ugcwalisa ibhara hayi awuhlabi kaningi njenge spade haraf awuhlabi kaningi lelana uhlaba impela akuceli kulo mawuhlaba kahle akuceli ku10 uhlaba likhulu elifoshela ayisike lamafoshela hayi ke siqale ke silokhu nje sisebenza ke la siyabona abantu bayaphithizela ke manje sections sethu ke section angithi emayini kunabantu abasebenza ebhandeni abantu bebhandi bese kunabantu abasebenza esectionini phakathi la kumayinwa khona ke manje amalahle yabo even nemali ayifani even le section futhi aleke general work mina njengoba ngisebenza la lokhu nje i-job title yakho general work la lokhu nje la ebhandeni nenza imisebenzi eminingi and wena osebenza la kulokhu nje ku general work aweqi uyongena ngale sectionini awungena sectionini mawungasebenza sectionini umthetho wakho nomthetho wakho awuphulwa awungeni ku section ungasebenzi ku section yabo abantu abasebenza ku section basebenza ku section yabo so ke into kanjalo na ama section ahlukene kukhona u-right khona u-left njengoba kumanje ngathi kuyamayinwa kiwa le u-right unelokhunje mhlawumbe uthi unama side awu7 sizabe sihamba nga7 side unama side awu7 ngapha kuna 7 ngapha shuthi kumayinwa 14 side kiwa phambili yabo so kuchaza ukuthi yini side yini stick side njalo so ke uma sesifikile ke la siyasebenza ke manje ke mina nalomfana bangene phakathi mine captain nalo lokhunje no babuvina le ndoda le nalo baba lo ozobamba ishinana and since lo baba esetsheliwe ukuthi uyobamba ishinana akasemnandi akasekho mnandi yabo so okay akasekho mnandi ngiyambona ngoba ngesikhathi sisafika kusaxoxa engakatshela umine captain ukuthi kuyashoda ngaphakathi hayi lo baba ubexoxa nje nobaviye exoxa nje yabo hayi kuthe masesemtshela ukuthi ngamuntu akasekho mnandi hayi bese bayangena ngaphakathi hayi sihlabeke nathi amafoshela sihlabe safika phela yahlaba bese kuthi labe sisebenza nabathi hayi bafanele ngawujaha umsebenzi lo umsebenzi wosuku lo nina umsebenzi wenu ukuklina lana nizohamba futhi niyoklina le phambili siyasichazela komunye ke wayenduna nje encane yebhandi uthi hayi ke nizosebenza la masiqedwe ukusebenza lana bese sihamba siyoshintsha amarole emabhandeni njalo yabona imisebenzi yebhandi nje yileyo ukukade operation yebhandi ukuthi lwakhipha kahle inamalahle so ayisebenzeke la athi ayingajaha then babehamba laba abanye kanti bakhona abanye abasebenza ibhandi abanye abavele esebenza nabo bavila sebeyasho ukuthi isoke sibone ngalo ukuthi kuzokwenzekalani ngale hayi zikhambe 10 minutes 15 minutes after 20 minutes wavela lo baba lo lo baba mayevela lapha yana uvela fethu okay kwenzekalani lapha shibangena bayomtesta ngithi mabefika bamtesta lo baba mayevela lapha ephuma ukuqala uphuma uzolokhunje uzolanda izikopo yabo sekuphela izikopo khona kubizwa ngezikopo efakwe ejombolweni makusuke kujombola la eshinaneni then mazolanda izikopo lo baba mfowethu ubuya umanzi yes umanzi umanzi yabo usizi ngiyayibuka lento le ngiyayibuka sama phela sihlaba lapha ngefoshela lezi ezinye lezi sisebenza nazo lezi ezindala la ziyaphubuka zizama ukusithela ukuthi zingaboni ziyahleka mina ngibona abantu bayahlekela umuntu lona umuntu singene la eclean manje akaphela no30 minutes umuntu uphuma nje ayangene lapha afika aphuza amanzi lapha ukuthi aphuza amanzi athatha izikopo abuyele phakathi lokhunjini
yabona ibhanda ngithi Belfast ibhanda selitebhisekile manje la selitebhisekile okay alukwenqele ukuthi ikopo ayishintshe lapha abuyela ngene esayidini okay bese siyaxoxa ke nalabo bethi hayi futhi ziyamshuka ke le phakathi ziyamshuka obani hayi abajomboli hayi baba la ziyabuya la hayi basichazele ukuthi hayi mawusuku ufika uyotestwa lapha yana ufika uhlukumezeka abajomboli bahlukumezana abahlukumezana yini indaba hayi kunomsebenzi onzima lapho kuthiwa ishinana yabo namsebenzi loyana unzima hayi kancane abanye besho ukuthi bexoxela izitori ezinzima ke zake zenzeka ngendaba zeshinana manje bese ngiba namawalo ukuthi yazi ngiyafisa ukusibona isishinana manje ngiyabuza ukuthi isishinana sona siyatholakala la bathi hayi ngeke usibone unless masuke siyokhandwa ngaphandle sihlala lapha yaphakathi elokhunjeni esayidini or unless mawukuthi sikhunyuliwe sazokhandwa ngapha ngane mhlawumbe kune-election zosikhandana ngoba noma ukukhandwa basebenza phakathi sikhandelwa phakathi okay hayi okay but manje nami ngibe worried manje ukuthi awulo wabalona wahamba kwaphela 30 minutes wabuye semanzi kanje umanzi umjuluko hayi ukuthi mhlambe kanjani umanzi umjuluko okay few minutes aphume lo baba lo mayephuma uphuma usephuma nejombolo ijombolo ke lokho ukuthi lokho okubhorwa ngakho ithi beat yabo i-drill beat aphume nejombolo alitetile la uphuma uyavondozela nonke umuntu engifike mina ene-energy uphuma manje uyavondozela hey manje ungathi angazi mina noma udunyelwe isitimela noma ukhunyelwe ibhomu khona laphayana wasaphazeka ubuya ungcolile manje ungcolile aphume mayephuma aphume athi usaya stores uyoshintsha ijombolo hayi mayephuma estores uyoshintsha ijombolo hayi ngempela aphume hey umbona umuntu ukhathazekile lo muntu lona udaka ukhathela udaka akapheli le-hour phela kwenzeka lento le akapheli no-40 minutes ngisho njalo nje ayi ahambe aye lokhunjeni aye phandle maye yaphandle ahamba bekuthatha 15 minutes wabuya mayebuya aphinda angene phakathi mayengena phakathi aqala adlulela emanzini wagoxa amanzi bese yangena phakathi engena le jombolo lelelisha yabo phela sebuye nezikopo amabhandlela awu2 afike ke lilodwa lapha phezulu ibhandlela bese ngena leli ibhandlela le ngoba iphethe 2 mayesefika phakathi awuphelanga u10 minutes waphuma sebanjiwe sechawe wabona uma seshange knockout esechawe ngapha nangapha ama train waphuma sebanjiwe yabo usephuma nomayini captain uphuma nolokhunja no bavilakazi mabephuma bafike bamlese eduze kwamanzi uyabhoka yabona wena umuntu olokhunje ovukwa idlozi hey mfowethu mina ngathuthumela ke manje yabona into yami esibhlungu ngizwile kuthiwa kuyashoda ngithi mina madoda kungenzeka yini ukuthi kuthiwe thathwe mina kuthiwa ngiyongena lapha angisebenze lo msebenzi into ukuthiwa kwami nje sekulapho ukuthi nakho phela kusho ukuthi nami ngizobhonga njengalo muntu lo uyabhonga lo muntu njengomuntu ovuka idlozi yabona into yayilaphana mfowethu ubuye manje athelwe ngamanzi and manje usemnyama ke yabona ngathi bebemlokhu bembhudla yabona ngathi bebembhabhadise lokhu nje emanzini manje phela thina asina idea ukuthi lapha esayidini bekwenzekalani lengapha ku section ayabhonga azabhonga bamthela amanzi esuke sibibithwane abuye yehle lento le yehle sesimila nathi sasebenza manje sibheke yena ayo man captain akhulume no V eceleni hayi asuka ahambe man captain hayi lo muntu ahlala amahlona sekulo muntu ke manje ke ezinye insizwa lokhu ziyadlula lezi abajomboli maye lokhu idle lapha sizengasengwenyeni izoshintsha igobho noma izokwenzani
Sesihlale nacishe i-hour lo baba manje la. Ayi bese kuthiwa athi baviya akaphinda abuyele khona lapha yabo. Ayi wabuyela. Ayi lapho kwanyamalala ke lapho usuku lonke ke lapho. Wanyamalala usuku lonke ke lapho. Lapho wanyamalala usuku lonke ke nathi sesisukile ke lapho sesosebenzela le phambili. Asazi kwasala kwenzekalani. Asazi kwasala kwenzekalani. Uma isishaya ntambama ayi mfowethu ongathi ushawa umphakathi. The way ayikhathele ngayo angisisahlangana ke sonke manje sekiyo malokhu nje yabona ma besuke bethi abantu ukhathele udaka lo yebo wayekhathele futhi vele udaka kodwa futhi wayekudaka ngempela ngoba yabona nje wawungathi ugeziswe uthathwa wafaka edanyeni ebelinamalahle yonke indawo wayegcwele namalahle umzonke emanzi te ene phela ngithi use number 2 akafane number 1 elokhu nje ejomboleni number 1 ayiphathi lutho yabo number 2 iphatha amajombolo iphathi ikopo yabo so waphuma ke sephethe ikopo wayesinda wayilo lelo jombolo lelo ayeliphethe nezikopo kwakumsinda esephuma waphuma waya wafika wageza yabona wathengele ebhasini engene ebhasini wafika wakhamisa kahle wayekhamsile wabona umuntu ekhamsile yabona elele ngabe udutshu walala ngathi udutshu uliwe yes manje ke akithi ngiyohlala naleli thimba ke lemuva lezi ke zebhandi lezi bengisebenza naseziyale emuva navele lezo bengihlele emuva namhlanje ngihlele emuva sengilalela ke lezi zebhandi sebeyixoxela ukuthi kwenzekaleni kulo baba lengaphakathi sebeyasho ukuthi hayi ufikile okokuqala wamtestament captain wambona ukuthi ayenishilana ngathi unayo iclue yaso but akasazi yabo then bambona ukuthi une potential ukuthi angasifunda futhi ke manje kunenkinga ukuthi kuyashoda ngoba abantu bekutest bezovela akhishwa manje ngoba ke kune potential futhi wathi ubavilakazi abamnikeza ithuba uzophinde amcheck futhi yabo baqhubeke bamcheck ngesikhathi ekhipha ijombolo wayesegobisa ijombolo yena ehlulwa ukulifaka so la goba ijombolo wakhishela ngaphandle ukuthi okwaqala kwaphela ikopo elibeke etsheni yabona ehlulwa ukuthi baphela ijombolo ufuna ukwazi ufuna ube nesifiya into ongayenza ngokuchule mongenaso isipiliyoni sayo yabo so waye enogeje lokhundla ayifanele ubeke lapha phezulu but fanele wenze sure ukuthi uyaqinisa ukuthi ize ubamba lelo khundla ibhori iholo kancane bese ke iphakamisa kulokhundla number 1 bese wena njengo number 2 neyibamba ke nifaka phakathi so uthola ukuthi yena uyalifaka ijombolo lingene ligobe libheke phezulu yabo akakwazi ukulokhundla kahle mfowethu so sebeyachaza ukuthi uzamile ungena lapha wathi uyazama ukusenza ishinana samhlula njengoba ebephuma esebhonga ubesewile kuthiwa wale phakathi shinana shinana yini shinana ushuthi ke asibambe ushuthi ke uqhubekile ke lapho ke njengoba bese lokho eqhubeka ngokuthi bekushoda wasibamba ishinana njengoba ebese kugcwele udafa egcwele amanzi amnyama kanje kuthiwa walokhunja wathi sethu ayikhipha ihholo sekade beyibhorile ihholo angithi ihholo ijombolo liba nalento le efakwa ekhandwa ngepipe leplastic lelamanzi nje hose pipe but lenkulu efakwa la ejomboleni ukuthi ijombolo lingakulimaza isandla so kuthiwa wathi sethu ayikhipha ke lokhunja ethukhipha ijombolo engathi wow ngathi side linamanzi phansi side ababhora kulo wele emanzini wawa nelokhunja ila khona ke kwavuka khona ke lo ispoliane ke la kwabhonga khona ke la isekhala khona manje ke into yami kisilokhu ithi abe kanti ishinana yini yabona engabe kanti ishinana yini ishinana ayibachaze ukuthi hayi ishinana simhlule wancama lo muntu akasazi ishinana akwaziwa noma ugcina kuzogcina kwenzakalana yabo indaba yakhe hayi nangempela hayi ke sihambe ke semakhaya ngifike ngixoxeleke nobaba ukuthi hey
ngizwa kuthiwa le phakathi lo muntu lona ulokhunja uhlulwe ishinana kanje ayasho baba ukuthi yabona ishinana njengoba ngikutshela ishinana sinzima ishinana akusinto yokudlala ishinana akusiyona into yokudlala njengoba bengithi ungayishinaneni nje namanje noma bengathini bayokutshela indaba yeshinana indaba yeshinana wena nje ubatshele ukuthi hayi ishinana mina ngeke ngize kusebenze makuthi isona kuphela umsebenzi okhona ngaye ekhaya ngolinda makuthi kuze kuvule umsebenzi webhanda nangempela ke kwaba kanjalo ayi sehle ebhasini sesilokhu wayevondozela ewudaka simqedile ishinana ewudaka sihamba naye nje sibheke lokhunjini sehle ebhasini sibheke White City lapha sehle eBensdorp sibheke White City uyayihudula usindwa yabona wayesindwa ngisho yilokhunja wayesindwa ngisho isikhaftini ayesiphethe sasingenalutho sahamba safika endlini wona mfowethu ishinana hayi